Pozdravljam sve u ovo praznično vreme i nadam se da imate i praznično raspoloženje, lepo. I evo, ja želim večeras možda to praznično vreme malo da začinim sa dve razmišljanja oko Božića. Zanimljivo mi je kad sam čitao istoriju, uvek vidim otkad postoji neki zapis ili neka priča o ljudima, jednostavno prisutno je da ti ljudi veruju u Boga. Bilo kakvog ili bilo kakvu silu, ali bilo koji trag u istoriji ljudskog roda vidi se da ljudi oduvek i dan danas veruju u Boga. Jednostavno Bog je stvarnost oko nas. Ali većinom kroz istoriju kad pogledamo ljudi su imali pogrešnu sliku o Bogu. Evo na primjer pogledajte ovu sliku. Da li je Bog ovakav, stvarno takav? I ljudi često imaju totalno pogrešnu slike o Bogu, kako on izgleda, a pogotovo o njegovom karakteru imaju jako velike pogrešne slike. Evo pogledajte ovu sliku, ovo su neka slavenski bogovi ovih područja gdje smo mi bili i oni su imali neke svoje bogove. Tako da ljudi su stalno imali neku svijest o Bogu, ali nisu znali kako on izgleda i većinom su imali tu sliku da Bog je nekako mrzovoljan, da je Bog neki koji će se onda kazni, da uništi, da jedva čeka ako nešto neko zgreši da ga kazne na neki način. Tako da je jedna totalno drugčija slika o Bogu. Čovjek u suštini treba da ima strah od pravedne kazne, ali ne od Boga kao osobe. I tu je velika razlika kada dođemo do Božića i priče Božića, gdje se Bog objavljuje kao Isusu Hristu. Jedan zapis u Mateju nam govori kako je Biblija objavila Boga, odnosno Isus Hrist. Anđeo je rekao ovako, ona će roditi sina, a ti ćeš mu dati ime Isus, jer će on spasiti svoj narod od njihovih greha. Sve ovo se dogodilo da se ispuni ono što je Gospod rekao u proroku. Evo začeću, devica će roditi sina i daće mu ime Emanuel, to u prevodu znači Bog je s nama. I ovdje dve stvari anđeo objašnjava Josipu u vezi Marije i bebe koja će biti. Ja ću krenuti od ove druge. I on kaže Emanuel će mu biti ime, što znači Bog je s nama ili Bog među nama. I Bog sebe prvi put kad je objavio, znate kako je objavio sebe? Kao mala beba. Kao mala beba. Tako se Bog objavio u ovom fizičkom svetu po prvi put da smo mogli očima našim da ga gledamo i on se objavio na takav način. I jednostavno ta slika ruši sve one pogrešne slike o Bogu kroz istoriju ljudskog roda. Kad pogledamo da se Isus rodio kao beba. Evo, ja ću sada uzeti mog unuka Natana i da ga malo pogledate. Da li je to ta preteća figura Boga, da li je to ono zastrašujuća slika Boga, ono koji hoće samo da kazni, što je nešto, što mi rekli, onako stalno tmura neki, stalno zlovoljan, neki džangrizavi starac, to nije ta slika. Bog nije takav. Je li, a? To, pa da, pa da, tako. Lepo, super. Ajde. Dobro, sad smo vidjeli kako se Bog objavio kroz Isusu Hristu, kao beba. Jednostavno drugčiji lik i jednostavno želeo bi da shvatite da nas Bog voli, da je blagonaklon, da je dobar prema nama, da jedna drugčija slika se stvori o nama, to je poruka Božića, to je Isus koji je došao i donao nam to. Druga stvar je, daćemo ime Isus, odnosno na hebrejskom Ješua, što znači Jehova spasava ili Bog spasava. Isus je taj koji je došao da donese spasenje, ali kao Bog na zemlji. I zamislite ono vrijeme kad su ljudi i pitali kako se zove taj Bog koji spasava. Eno, Bog koji je spasao došao u naša sela. Bog koji spasao je otvorio oči slepom. Bog koji spasava je hromom rekao ustani i hode. Bog koji spasava je nahranio 5000 ljudi. Bog koji spasava. Razumete, to je bilo njegovo ime. I njima je to zvučilo i bilo im je jasno ko je ovdje prisutan među njima. Ja bih želeo da i danas kad se setimo Božića i Isusovog rođenja, da se setimo da se rodi onaj koji nosi ime Bog koji spasava. To su dve stvari koje ja želim da u ovom božićnom vremenu razumemo i shvatimo. Bog sebe je objavio kao neko ko nas voli, ko je dobronameran, ko je nasmejan prema nama, koji uživa u našom prisutnosti, koji želi da bude s nama. S druge strane, sklonio je tu barijeru greha koja nas je odvajala od njega i postao naš spasitelj.
i uživam u tome. Ja vam želim svaki Božji blagoslov u ovim praznicima i također blagoslovenu i uspešnu 2022. godinu.